turabashuhuje aho muherereye mwese, muri amahoro natwe turi amahoro. Dukomeje gushimira abantu bakomeje kudukorera subscribe, like, comment. Ni ukuri bakunzi bacu, Imana ikomeze ibagirire neza. Hari amakuru ya Kiana, amakuru ye ni ayahe? Wakwibaza ngo se icyajanye Kiana yaragikoze? Murabizi ko Kiana yafashe urugendo rwiwe ava muri Amerika akaba ari ruguru iwacu mu misozi ya ruguru. Kiana agiye gukora iki? Kiana agiye guforoma rebellion igiye kurwana na M23. Kiana aba Kiana. Biravuzwe Kiana avuga ati yahamagaye abashefu kugira ngo abazane abaganirize. Ariko rero muzi ikintu kigenderewe cya Kiana. Hano rero kuri Jove Official 30 tugiye kubabwira amakuru ya Kiana. Amakuru ya Kiana ni aya ngaya rero. Kiana abantu batekereza ko yagiye guforoma rebellion cyangwa se ngo yarashitse ngo arajengerwa ahabwa batayo cyangwa se brigade, abandi bakavuga ati Kiana atahubwo ni ushinzwe etat majoro ya ruguru, abandi bakavuga ati Kiana ahubwo ni umuntu ukomeye cyane. Ariko rero ubundi Kiana ibyo yagendeye, ibyo abantu bari bamutezeho yabigezeho? Nibyo rero abantu bakomeje kwibaza ngo se Kiana arihe, amakuru ye ni ayahe? Kiana aravugwaho iki? Ari muri gahunda, ari gukora iki? Ariko ikintu cya mbere, Kiana ajya kugenda iwe yagiye mu kibazo cyitwa pacification cyangwa se kumenya murabizi ko iwacu murabizi ko hari ikibazo cy'umunyu. Umunyu ngo kilo ngo kigeze ku idolari 15. Kiana aho yari ari aravuga ati umwana w'abadahurwa ndimanukira ndebe uko nabona imyunyu abantu ba ruguru babone umunyu, kubera ko muzi ko umunyu rwose ari ikintu cy'ingenzi mu buzima. Kiana ati dore hari ikibazo amasoko ntarema. Kiana ati nkava muri Amerika nkaza kwikorera gukemura icyo kibazo. Ati yewe nibiba ngombwa nzumvikanisha amoko yacu, nzumvikanisha amoko y'abakongomani, abanyamurenge, abanyinu, ababembe, abafurero nandi nibiba ngombwa mbumvikanisha babane amahoro. Kiana nibwo yafashe inzira araza agera Bujumbura. Ageze Bujumbura aramanuka agera Kinshasa. Ageze Kinshasa bamuha, aragenda abonana n'abakomeye n'ababishinzwe, bamuha bamurinzi. Ubu Kiana ararinzwe. Kiana ntabwo ari umuntu woroshe kuri ubu ngubu. Noneho rero tureba ngo tuvuge kino kintu. Kiana ntabwo ari umuntu woroshe. Bamwe bakavuga ati do ahubwo ni ukuriye etat majoro. Etat majoro he ati abarundi yahe hose ruguru iriya ntambara ni uri kwikontora, dore ko anahazi ni umunyamurenge. Ko abantu benshi batekereza niko abantu benshi bavuga. Ariko rero garuka mu bitekerezo bya nk'umuntu mukuru. Ntago nabyumvisha. Hari abantu bakomeje kubihwihwisa ngo Kiana ngo yahawe ngo yajengewe ngo mabatayo ngo y'abarundi. Okay, habaho ikintu cyitwa collaboration. Abantu bakaba bakorabora mu buryo, kubera ko bose bafite ikibazo kimwe, umwanzi n'umwe bitewe n'abo bahanganye. Ariko biragoye kugira ngo uhabwe batayo. Kiana n'umukongomani, ni gute uhabwa batayo y'abarundi ngo uyiyobore ngo cyangwa se ngo ari ushinzwe etat majoro ngo y'abarundi? Ntibishoboka. Rero tugaruka se ubundi Kiana icyamujanye ni iki? Kiana yagiye ku kibazo cyo guhuza amoko, yagiye ku kibazo cyo gushaka amasoko areme n'imyunyu iboneke dore ko iwacu. Kandi murabizi ko none se uribaza, kandi mutekereza ko abanyamurenge n'ubundi bitoro dukomeje gutora
ibitoro bikomeje kuzamuka kugira ngo imyunyu iboneke, ariko na n'ubu iwacu haracyari ikibazo cy'imyunyu. Le problème, ikibazo cy'imyunyu, amafaranga, ko ababyeyi bakomeje kuvuga ati dore ikibazo cy'imyunyu, turacyafite ikibazo cy'umunyu. Ese Kiana ibyo yagendeye yabigezeho? Ashobora kuba ntarabigeraho bitewe na situation, hari ahantu hari intambara ikomeye cyane. Hari intambara ikomeye cyane. None ukibaza, se Kiana ni umunyamurenge, abari hariya ni abanyamurenge, none ukareba Kiana niwe akagara kose gashingiyeho, kandi Kiana hari ibitekerezo by'abantu benshi bimushigikiye. Ugiye kureba komanteri, abantu bamukomanta, bashira komanteri benshi, hari abamuri inyuma n'abandi bamuvumira ku gahera. Ukibaza ngo se umunyamurenge noneho ari guhangana n'undi munyamurenge, ninde munyakuri, ninde uzatsinda ukuri? Cyamuze Sebagano siwe mwita umuhanuzi mukuru wacu, sinkaba mukuru. Mwumve amagambo ndabivuga mu buryo bwa kiroho, kuko niwe bajaga kubareza amahanuzi. Nyasoma ndasoma ngira ahantu ariho nshaka kubabwira. Soma urupapuro rwari rwanditseho ngo mbona intambara ibaye, ngo abantu barapfa, ngo bahambira gushira, ngo ndataka ndavuga ngo ayi Mana, aya niyo masezerano watubwiye kuzaduha. Hari intambara iwacu ikomeye, nayo nibi watubwiye uzagiha abantu bashize igihugu. Tuvuge ngo amen. Ngo abo igihugu twasezeranyijwe, ese igihugu koko agenda soma ibintu agenda soma rafa, ngo bahambira gushira, ngo ndataka ndavuga ngo ayi Mana, aya niyo masezerano watubwiye kuzaduha. igihugu twasezeranyijwe, igihugu nayo nibi watubwiye uzagiha abantu. turi gushira, turi gupfa buri munsi bashize. Tuvuge ngo amen. Ngo abona umugozi kumanuka uva mu ijuru, si wari kumbwira n'igitabo nari kusoma, ngo uratibuka, ngo wika hasi, ngo umaze kwika hasi, ngo ijwi riramubwira ngo abanyagatulika, ziko ari bo mupinga cyane, nimugire ngo amen. Tiyakoresha abanyagatulika, kadezi, sepaka, amadini yose mufata uriya mugozi. Icyakabiri, abasirikare, abasivili mufata uriya mugozi, nimwe amasezerano yanyari hariya nimara mbaha igihugu. Nasazi ubu nyine mwese kukuramwo wowe utazubikora, nimugire ngo eme. Muhagurukiye kubiba, tuhagurukiye kubiba amacakubiri. Buriya abanyamurenge tuhagurukiye kubiba amacakubiri, niyo mpamvu zavuga ngo turi abanyamurenge twese, duhagurukiye kubiba amacakubiri twese. Muhagurukiye kubiba amacakubiri, duhagurukiye kubiba amacakubiri. Uko ni ukuri? Ese koko ni ukuri? Ngaho mva, twebwe ubwacu turi kumarana. Uyu ni umumama, uyu mumama ngo yiciwe n'abanyamurenge, ni umunyamurenge. Rero uyu munsi wa none ko turifuza natwe ngo kugira ngo tube nk'abagabo kuko kandi ahubwo twaguma tukibera abagore. Noneho nyine nuko no kugira ngo tube abagabo twakomeza kwibera abagore. Dukureho iki gisuzuguriro nk'uko agira Imana mwe turabingiye kandi tunaratakira kandi
kwakira leta nimba ikihari abagabo bw'ikintu giteye isoni ikintu gitangaje umwana wacu yageze afata ukavuga ngo yemwe bana bacu bagiye hanze ngaho nimudufashirize zino mfubyi ese uyu munsi turavuga ngo nibadufashe mu buhe buryo mwabasaza mwe nimba hakiriho abagabo babandi b'abagabo abagabo batarara ingo zabo abagabo baza bareba imfubyi n'abapfakazi ariko si umusa baza bareba imfubyi n'abapfakazi no kujya kwareba imfubyi idafatwa n'abanyamerika ariko si umusa uyu murumuna wanjye ndamubwira ngo ni inzozi nyinshi hanyuma tuba twicana ubwacu ariko uyu munsi nkataye uko mbwira barumuna banjye uyu yari data ukiri mutoya nagendaga kumva kibagirwa kuko neza ishe data none uyu munsi kandi musore kumbwira imfubyi ubwa kabiri mw'abanyamurenge nk'uko nyina turabingize tuvuze makeya data we ubutwari bwawe wakoze muri iyi si ubutwari bwawe wagize neza uyu mumama atari ko si ubundi abanyamurenge ubu noneho ndavuga ko nishwe nande ko nakaza avuga ati nishwe n'abandi noneho uyu munsi ndavuga ko nishwe n'abandi yani n'umunyamurenge asigaye yica undi ariko mtu unaenda kanisani na uko na roho mbaya chuki ndani matusi ndani uongeze kuongea watu vibaya ukuje uongeze urafi ikuwe kitu mzima si uwache kwenda kanisani kwa sababu unafanya watu tupikilie kanisa yenu iko na ipata ya chuki, iko na ipata ya urafi, anaongea ukweli, na iko na ipata ya kuongea watu vibaya. Ni nini unaipiza watu wa kanisa yenu? Stupid, fail useless. ariko abanyamurenge kwa twebwe twibwira ngo abantu ngo barakishijwe ngo baje mu makanisa baje kugira gute ariko kutuka bakuru ese nta bagabo tukigira barebere n'imfubyi bose kubabazwa n'urupfu rwa makanika byo nanjye rwarambabaje intwari yose irambabaza kuno kuri ko yari intwari kandi burya ubutwari ntaho burya na nyirabwo yapfuye arabusiga icyo ni nacyo ngira ngo mpumurize abanyamurenge bafate rwose no mu mugongo babwire ngo nibahumure iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira Rwigema yarapfuye Fred Gisa inkotanyi zafashe iki gihugu yarakiri sibyo Musa yaciye abayisiraheli agwa mu nzira bageze mu gihugu cy'isezerano atakiriho ubwo nubwo butumwa mpaye abanyamurenge ngo batuze rwose ko gusa nibakomere bashikame baba abantu b'abagabo birwaniho nyine nk'uko izina ryabo ribivuga bange gukura inzira akarengane bange kuribwa n'imbwa bange gukandagirwa n'ibintu byose bishobotse mbese bange kwandagura no kwandagara abanyamurenge banga kwandagara uku ni ukuri mureke kwandagara abanyamurenge mureke kwicafuzwa n'iby'isi mukundane tube umwe tureke kugambanirana twirwaneho dukundane uri mu nzira nziza tumushyigikire nibyo bidukwiriye uri mu nzira mbi tumurwanye ubugambanyi bushire nibyo byari bidukwiriye naho atari uko turamarana tuvuga ngo turi gushaka igihugu byari byiza ngo tugarure imana y'umurenge tureke ibi rero nibyo bikwiriye umunyamurenge tureke amakuru ahari intambara irakomeje hirya no hino Kongo isa nkaho yambariye urugamba ubu ngubu iri kwifashisha amadrone na za sikoyi
abantu benshi bamaze gutakaza ubuzima ku mpande zose, ku mpande za M23, impande za na M23 nanabyanditse yewe navuga ati Skoy cyangwa se leta ya Congo yohereje amabombe mu baturage. Ukibaza se mu baturage gute aho kurasa abasirikare? Ibyo nabyo tugomba kubyibaza. Rero intambara irakomeje warikare hirya no hino. Kongo isa nkaho yabyambariye aho bwifati umurego kwisubiza ngo n'ibice M23 yafashe. Icyo nicyo kintu gihari, ni nayo target. Tumenye ko hari n'imishikirano ikomeje muri Amerika, hari imishikirano y'ibihugu na Qatar, hari imishikirano y'ibihugu, hari ibintu biri guhisa hirya no hino bigenda bivuga mu buryo intumwa za M23 zishobora kuba bwazo ziri Qatar, ariko bwumvikane bukaba butameze neza, bikaba ngombwa ko bagomba gusinya hirya no hino. Rero intambara irakomeje, yaba ari ruguru iwacu Minembwe, hirya no hino intambara irakomeje rwose. Ikintu gihari ni uko ese intambara ninde uzayitsinda, izarangira gute? Nyuma y'ibihugu imishikirano birakunda se? Imishikirano iratuma intambara ihagarara? Agenda nsoma igitabo cya Muzehe Sebagano, siwe mwita umuhanuzi mukuru wacu, sinkawe mukuru nasaje ubu nyine mwese kukuramwo wowe utazubikora. Nimugire ngo eme muhagurukiye kubiba amacakubiri. Niyo mpamvu rero rwose nkunda kuvuga ngo mureke ariko uzamusanga n'ubundi hirya no hino mu bato, ukamusanga ku mbuga abantu bamaranye ngo uyu ni akagara, uyu ni igifobagane. None ukibaza ngo se kuki abanyamurenge bakitsemo, kuki twari tumarano bwacu? Ku magurupe ni ugutukana, ni ukutumvikana mu myumvire, muri politike yacu, mu miryango murakundanye, ariko muri politike ihari mu banyamurenge y'itugara n'abandi ngo nibifobagane. Ibyo bintu biri gutuma umwuka mubi mu banyamurenge. Urahura n'umuntu ngo wabaye igifobagana, undi ngo wabaye akagara. Nibyo turimo. Ibyo ni ibiki koko? Twabaye umunyamurenge umurage ko ari umwe, gakondo ko ari imwe, ko ntawe uzirukana undi. Mwaretse tukaba umunyamurenge umwe, naho ngo uyu ni akagara, ngo uyu ni igifobagane, ngo urica arabuhura nabukumva rwose. Ngo yangu ntabwo navugana nawe ngo wabaye igifobagane. Ibi ni ibiki bituriho mw'abanyamurenge mwe?